HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong Vannoi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni mai ni simni ni khu a Vannoi Thusoh Chom Chom Kilakhom phabam ho kumsop pizowa Israel gamsunga ding a mai ka agim nei ta anel hunzin gamsunga national emergency phondo an hi mai kong chu achi sa April ni sim som thum ni khu a Jerusalem hlumlam kaya thing hanglama ko hun ki pan ahin lol hona thei gamle thing lei ekal sanga wal akamang zawtar hi hichi gam mai ka chu ni sat gam got le hui hat jin a kho side in avel a cheng mi tampi thlo do hi lon chule tel aviv le Jerusalem ki ka ki chot men to na lampi poimo pen highway wanti aki hechu kha hitai Israel in firefighter tampi fire and rescue team jahat la somni chunglam military search and rescue unit le aerial firefighter aircraft ho mangcha na to na chil ha piwin gamsunga golnum ho tampi hidia Independence Day kin kunjang abu hai tawin hi gammai ka agimne in Israel in Vannoi gam ho akon ki thopina athum ovin hi Croatia, Spain, France, Ukraine, Romania, North Macedonia le Cyprus gam hon ki thopinan firefighter aircraft le support team ho an solta win hi tu chana mai ka azia ki su kha na to mai phal hole milham agomin somni langa awaltan mai ti hidinga kincha mi somni ge velzong authority son amanda ovin hi Thusoh to kimana ki thokop ta a tupna nei za ki bol hiding in kincha na jong anei juna hi tu chan in mai permit tading got na in Israeli Defense Force tel emergency services hon ki thokhom in hat in pan alazing vin hi Pahargam a ki bulu no to kiman in India in airspace Pakistani mi pi ho han military len ading hi zong la khana anei tawin hi hichi thula anahi Pakistan chunga diplomatic le logistical pressure san thaina ding a ahung lung ding mai ni sim somni le thumchan chelho jam ding hi zong akiti azi chu Pakistan hinkal gu bol ho to sona ki thupina le ki chu na api zinguwa India in ango zing hi alangkana US pannan Vannoi chamhat gam hon buina hi aso sang lo na ding in akho sa le zingun India le Pakistan in hi thaichana ngai khamna anei hlon na ding tem zong anei uve tu dimon hin gamte ni supai te ki galgin sadem a jing hlon hin hilla boulder chin ho Pakistan supai ten ceasefire agreement ho apal ki over thalhana anei u India supai ten adom bu jing uvin galpia kino tuna din mun alhungnai pon hi Pat sopi lungyal ngaidan ke ba alo zia US le Ukraine in mineral deals ananei hlan chu achi sa April sim somthumi khochun kinup to nele ki khut henna anei hlan tan hi hichi United States Ukraine Reconstruction Investment Fund dungzui achu Vannoi gam ho zo thoina ding a joint venture a gam tenin 50/50% a po do chanwo anei che hlan ding hi hichi dungwe achu United States in Ukraine gamsunga mineral poimo le lutata lithium titanium le uranium la do na anei theiding u hilla hichi resources ho chunga chu Ukraine inthanei na thling sena anei ding hi chule hichi deal sunga hi achi sa phat ho a US in Ukraine ki thopina le apa gal sa na ding a anapi ho anung su lo ding u ti ho hi hicha ko na ki mudo sumtung chu kum som sung Ukraine ki le do na ding a invest level swan the injong aki phat sa hlon in hi hitarhan chun US President Donald Trump in Ukraine military ki thopina ding a US dollar 50 million ta pe ding phat sa na jong apen hi ki gon hi achi la le US in China akon real art mineral so a akingai naw anung sun the uwa chule Russian in akinai pi gam ho a athunei naw asu ol zo ding hi akiti dunya ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chebe